Sabatha lasemini siyiphathela umfundisi uQhiliza wamashu inkosi zimbusise. Baba Nkosi yamakhosi, ngiyabonga esihlalweni sasezulwini ukuba ngiguqe phambi kwamakhosi nabefundisi nabavangeli nabagcotshwa bonke baleli bandla. Ngicela uNkulunkulu angiphe izwi lakhe lizophilisa abantu bakhe. Sizoke sidlule nje engomeni yamashumi ayisihlanu nanye 51. Inkosi zanuku usa ebuswe enibo hlaba inkosi zanuku usa ebuswe enibo
wahlabelela kanjushembe encome sekukhona inkolo zama missionaries ezithi umuntu ufile wayencome la kwakufe khona obaba nobaba omkhulu bebulawa indla kwabo kaJesu kuthiwa abakhonza uNkulunkulu okuhamba ezweni labo mayifika ke inkosi yacula leliculo yathi inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba ukuze kwanda ukukhanya wayesethi kabayeka abantu ukukhonza uNkulunkulu ojana jambuluka ezweni labo ngoba incwadi ehlabelelo 81 verse 9 ithi makungabikho kuwe uThixo omfokazi umfokazi ngokwazi kwami njengomuntu omZulu isihambi makungabikho kuwe uThixo omfokazi ungakhothami kuwe uThixo wezinye izizwe isho njalo ngithe ihlabelelo 81 iverse 9 ngiyangithanda ukuthi ngikunokondise lokho ukuze abantu bezwe ukuthi ngikhuluma into ekuyiyo makungabikho kuwe uThixo omfokazi umfokazi sihambi ungakhothami kuye uThixo wabezizwe kuphakameni akashendeza uNkulunkulu okhonzwa khona owethu thina abantu abamnyama kodwa engikwaziyo ukuba lenkolo yasekuphakameni yafika kusekhona uShaka namakhosi nje amadala ocetshwayo abantu babeyobamanazetha bonke ngesibhaxo babeyoshawa nje bafundiswa inkolo ukuthi ababe amanazetha ngenkani babengezoncengwa ngoba lawo makhosi ayekwazi ukuhlukanisa ingoso negundane ayekwazi ukuhlukanisa lawo makhosi ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga abelungu bake bathatha inkosi ucetshwayo inzimane eminyama bathi yaqhutshwa umseleni benonongalaza bathi ayiyocela imvula inkosi enkulu bathi ayokhuluma noQueen indaba zalelizwe wathi mayingena emkhunjini umkhumbi wangavuma ukusuka kwase kusuka enye impimpi ngoba impimpi indala kuyontenja uthi lo munye nje umkhumbi ungavuma ukusuka nyambani nitshela inkosi uthi ayikhumule lento eyifaka ekhanda wayifaka ungiyani bafike bathi inkosi sicela ukubuza kuwe yini ndaba isitimela singafuni ukuhamba ovela wathi ngoba ngishonge ekhaya thina ngokosiko lwethu uma uhamba uyabika ekhaya emsamo kovele kwagaxana amazinyo isingeni kubona base bethi hawu inkosi lokho kwenza isitimela singafuni ukusuka wathi yena base bethi asicela ukhumule lo into umfake ekhanda wase ukhumula ungiyane obeka phansi wathi susana isitimela sasisiyasuka uyazi kwakudalwa yini kwakudalwa ukuthi wayengaphekelwa unkosikazi mayigula wayengaphekela amakhosi nezinsizwa zasendulo zazingaphekelwa unkosikazi mayigula ngoba kugcinwa ubungcwele emva kwaloko ke basuka lapho bahamba wathi mayihlangana noQueen yanele yambuka nje inkosi wavela wangena einsukwini zakhe wathi hayi ngesaba ukukhuluma nalenkosi waxhaphazela njengephalishi wathi inkulu kakhulu wabuya lapho athukuthela mangisa amfaka endlini namabhubesi amabhubesi avela lala phansi amkhotha ngoba ayezusi lobungcwele njengoshembo umfoka inhliziyo esimashumshumu usawawu salenkondlo esivunywa ngabaphezulu wathi enqa umule esiqiwini senyamazane kwahlabisa hey
kwasuka uBhejane badlalisela phambi kwakhe namabhubesi wena kungaba umsobo ngoba nobungcwele awubazi ubungcwele futhi mayingqondo ingeke abusizi ndawo funeka kube ngcwele kodwa la kuyimedula kutholakala uhlakaniphile mawungazilutho nje uphupha nabo ubungcwele bakho thini inkolo mina ngenhlanhla kangaze ngukhonsemende ngikhulele kule nkonzo izinto zonke ngayibona nelanga lisifundisa ngelinye ilanga inkosi yasekuphakameni yake yathi asishama kade kuphakameni yathi ngoba nifani ezulwini lamakati ayiphuma ngisho phansi kumjivi khahlele ngoba yini ithi ayibufuni ubunuke emzini yamaNazaretha ngoba amakati akhoda isitsha nawe ubufakazi bakho nje wena ufakazi wami ikati la kwakho abantu bathakatha ngalo ngoba la ungangeni wena khona liyangena lona lithi lingena libe liyofuna magundana ngaphansi kombhede libuye lapho likhuhle kuwena sebelibhile baliqeda balithi nya ithi inkosi yasekuphakameni ngithanda amaNazaretha afuya amakati ngoba amakati noma uthandaza nje endlini ikati nenja kuyawunqaka umthandazo kezwakala amakholo ikati nenja mawuthandaza endlini liyawunqaka umthandazo ngoba likholwa ngaphezulu komuntu mali yangaphandle liyaqhiba naku yaphela kubhaliwe lapha kuDeuteronomy 23:13 kuthiwa mawuya ngaphandle qhiba ayibonga inkosi manje lona likholwa ngaphezulu komuntu mawuwathandaza likhona endlini liyawunqaka umthandazo la ekuphakameni inkosi yakubeka nje ngokusobala yathi maNazaretha nginikeza imithetho yasezulwini abantu abamnyama baganane bodwa yathi Levi 19:19 igcina izimiso zakho ungenzi izilwane zakho zizekwe ezolunye uhlobo ungayitshali imbewu exubene nenye wathi abantu abaganane bodwa wathi mawuke walala nomlungu uyindoda noma ngabe umfazi uboba ufuna mawulale noyedwa ubofuna 9 wenze kube u10 ukuze ulahlwe kahle ungazisoli washo njalo umnikazi wezinto zonke la ekhaya sivumelekile ukuganwa ezinye izizwe kunjengokuthi la ekhaya akuvumelekile ukuthi ulobole ingodi useyimbili akhona emabhinceni lobola ingodi useyimbili doti muno wona lowo la ekhaya kulotshola umuntu abe munye usine naye uphinde uqala omunye kwenziwa njalo la ekhaya into yamaqaba ukuthi umuntu ukuthula obola ingodi useyimbili ayikazenzeke lonto akuyona into yasenkolweni la kusenkolweni futhi akulona isonto lesizulu leli elikaJehova mawuthi lesizulu edukile esizulwini akushiya ukuthi makuhlatshelela Thixo ilanga lethu khanya phezulu kwethu sonke kuculwa amaculo asesihogweni ngoba isizulwini phela bokuye emakhehleni nali isonto lasemakhehleni lapha emalukazi likaThusi laqanjwe uThusi wahlubuka la ekhaya ayimawuzwa amaculo khona eculwa ukuthi baleka inkomo mabezoyihlaba khona bayiphuzisa umuthi hayi la ekhaya inkomo mayizohlatshwa iyabusiswa ake nifunde incwadi kaIsaiah 66:3 khona uzokwazi iyabusiswa la ekhaya iphuzisa umuthi ngangethiwa kabe linye ikholwa lisanda kuphenduka wabona ukuthi liza nobunyanga la ekhaya la nginika inyama yembuzi ngezwe kudlala umzimba wonke ngabuza ngathi lenyama onginika yona umthetho wakho uyiphuzisa intelezini wathi yena ngenzela abathakathi ngathi awukabo wasekuphakameni usayigubugubu Isaiah 66:3 futhi yena obulala inkabi
kungathi ubulala umuntu nje phela kusho ngoba ibusisiwe lenkabi uyibulala ngathi ubulala umuntu yena obulala inkabi sengathi ubulala umuntu naye ohlaba ichwane naye ohlaba ichwane kungathi unquma intamo yenja nje noyisa umnikelo kungathi igazi lengulube yena oshisa impepho noshisa impepho kungathi ubonga izithombe nje ngiyabonga ufunde kahle kakhulu mvangeli iyabusiswa into la ekhaya ubiza umshumayeli ayibusisa inkomo uyibusisa kanje ufaka isandla awathandazela amanzi abe eseyithele emahlweni njengabantu beyinkonzo ubabona abantu beyinkonzo mabebhabhatiswa kusinki njengeinkomo mazizohlatshwa la ekuphakameni umuntu ungena ngomzimba wonke bese kwehla uKristu umoya ingcwele ithini esibabhabhatisayo lapha phezulu sithi ngene sithi egameni lenkosi uShembe uyabona uvuka lapho ube right emva kwalokho bese simtshela ukuthi hamba uyibongeke inkolo 1919 ngithi amakhosi okuqala uza umuntu ukuthi fanele ayobonga koyise abamzala nami njengoba ngifakele lijazi nje nganquma imbuzi ngabonga kobaba uthi abangibhaso uyabona ma ungazange uyibonge inkolo ubayileli ikholo elidunyelwayo awuzange phela uyibonge inkolo iyabongwa koyihla amakhosi okuqala 1919 funda manje njalo wesuka lapho wamfumana uElisha indodana kaShafati wafumana uElijah indodana kaShafati wayilima nje elima ngezinkabi elima ngeinkabi eziboshwe ngamajoka ezaboshwa ngamajoka kwakuyisipani seinkabi leso phambi kwakhe yena ekweleshumi nambili Elijah wadlula kuye wadlula umuntu wasezulwini kulolima wamthi fu ngengubo yasezulwini ya qhubeka wazishiya izinkabi wagijima wabona lolimayo ukuthi hayi lo ngifumba ngengubo umuntu wasezulwini wayishiya inkabi wagijima wamlandela wathi wathi umuntu wasezulwini ngaphambi ukuthi ngikulandele ake ngiyobonga qhubeka ngiyobonga ubaba nomama mangiye ngibonge kobaba nomame ngizabuye ngikulandele bese ngiyakulandela mase ngibonge kobaba nomama wathi kuyephindela ke emva wathi phindele emva ngikwenzeni phela mina waphindele emva wathatha izinkabi ezimbili wayihlaba wapheka inyama yazo ngempahla ezinkabi wathatha amajoka lawa abeboshelwe ngawo lezi inkomo wapheka inyama ngempahla ezinkabi wabapha abantu badla wayeseyabapha abantu badla khona wesuka wamlandela uElijah emva kwalokho wayesemlandela uElijah wamkhonza ibonga inkosi esebonge emuva kubazali umuzi ongachithwa igazi lenkomo nembuzi awukho lo muzi kunyanga umfazi okuganile mawungazange uyibambe inkomo uthi ngiyamcola lo akusiyi umngakho funa ukwazi lokho la ekhaya sikhuliswe uShembe thina inkosi ingquzumane yasezulwini uShembe phela ingquzumane yasezulwini inqobo lwayo yathi yabeka yonke into ngangikhona inyanga ezulu ikhuluma egibisile yaba isihlalo sasiphathwa umfundisi uMatondo ithi we Matondo igcogcoma yonke indawo ithi we Matondo anomhlonipha uMatondo waphatha isihlalo sika Shembe ithi Matondo nangu Shembe la ekhona uyabona kusho isilwane nama nongihlonipha ngabona uShembe ephuza itiye ngabona ilanga ekuphakameni lifaka inyusi lento ekuthiwa ihani uyabona ngabuye ngabona inyanga ezulu elibiza lapha
laselethwa ngokukhulu ukusheshsha ngabona uShembe mina ungithinta hayi ngeke ungithinte khona indoda esebenza nayo ithi yona awuShembe ukufundisi benichiliza baka Shembe uthi bukhulu kunobethu ngithi mina phela nina nibona befundisi uthi yena kanjani ngithi mina phela ngcotshiwe Nhlangakazi kanti ukugcotshwa Nhlangakazi ngithi mina Nhlangakazi is very important deligama elithi Nhlangakazi intaba yeinhlanga zonke uMoses uJehova wamngcwabe Nhlangakazi wathi sonile kuNkulunkulu akangenanga ezweni lesethembiso eshaya umhlana kaNkulunkulu mawala uJehova wavula umfantu wamatshe wamfaka phakathi lasibeka khona izitsha imfihlo ke le ikhulunywa yithina amafilosofa lelisonto indaba nje uShembe akekho umuntu emhlabeni onjengaye ungalihamba izuluqedwe umnikazi lo wezinto zonke yathenye indoda kuyena baba ngicela ungiphe izingane ezintathu ubuza ukuthi ufuna ifika kanjani uthi ngifuna ifike kanye kanye funa ifike kanye kanye wathi ampotha intambo hlaba amafinda amathathu wayeseyayiqamba umdali lo wento zonke ngenye indlela uMelkizedeki inkosi yaseSalem umpriest ophezulu kwabo bonke isho njalo phela incwadi yamaHebheru 7 ithi uMelkizedeki inkosi yaseSalem umpriest ophezulu kwabo bonke abapriest ongenayise ongenanina nongenasuku lokuzalwa nelokuphela futhi akafanga njengoShembe nje ngizwe kuthiwa kuhamba inkosi yasekuphakameni emhlabeni bathi abantu awusiyanidabukela kodwa unela uzokuthiwa uShembe wambili usala umlilo ubhebhetheke kakhulu ngoba akafi ofayi mina nawe wena mawuke wafa kusala kuhlubuke ngane yakho kuhlubuke konke kuphelile nje phela ngoba ufile okungapheli kuyahlola ipheli lento thina nje sabona inkosi yasekuphakameni ilanga sasingacabanga ukuthi lento iyophinda ibe khona kodwa kwahlala uvimvano olumabalabala lwabuzwa abelungu eMaritzburg bathi abelungu wazini ngalento Shembe wathi haya ngazi lutho ngazi isihlalo nje athi baba ngihlale kusona umprofeta Isaiah Shembe wathi ngihlale la ehamba nathi eMaritzburg uyabuya lapho uthi manazathi angigezeni ngoba abanye kunina babe khona ngigcotshwa ngimisela umzobe phambi kwami inkosi ilanga kumisa umnqayi ngingene eboxini ngobuxoki beni njengoba namanje nje wabona abantu belobe thithiza bebhala becisha benziwa ukuthi abazi ukungazike kuyahlupha ulwazi oluncane lento ekuthiwa ngesilungu lack of experience iyahlupha ulwazi oluncane libulala abantu abaningi lenkolo ngendlela ehlakaniphe ngayo ngibuza amaphekula ngixaka amaphekula lapha ngibiziwe kushona uSithando siyafika ke nanka amaphekula agcwele ahlabelela amagama esingawazi thina la angabhalwanga futhi inkosi ilanga achaphazela njengeparish mangibuza ukuthi ngoba unumber 1 uthi inkosi sikelela ibaba noma ezule entabeni unumber 2 uthi ngisize inkosi yami ngothando olungafika unumber 3 uthi inkosi busisa uNazaretha Thoboza Thazayo unumber 4 uthi iza namuhla unumber 5 uthi nini enithanda ukuphila kulezo ehlabelela u1 no2 khona bathi ukhona ngathi 1
ngoba phela inkosi ilanga ihlabelelwe iziqale ubaba mkhulu waqala inkosikele ubaba wagcina ngo219 wathi besilizwile ubaba mkhulu wagcina uyabona ilanga lamalanga laqala ku220 lathi yazi yafika leyo mini enkulu ingoma yesikhumbuzo kwesabeka yemuka inkosi la yogcina ngo242 inkosi yethu Simakade ngoba alizange libaqamba number 1 no number 2 ngoba babevele sebekhona lenkosi yenu eqamba number 1 no number 2 kusho ukuthi opposer uyisemkhulu ukuthi lento ayibhala wayibheda angxama avela vula useyila vela ahamba onke sathi bhabhayi wayekhona uZondi basuke bona banele bangibona ngifika basebethi hayi inkonzo uhlelo siyalishintsha manje asiyibuyisele eChiza ngoba bayazi ngizobatshela there and there babatshela kwaphela ngeswa number 1 ayiwenzanga inkosi ilanga ngoba yayingena kumoppose baba mkhulu lento ayinzile uyabheda liqale ku220 lagcina ku242 kezwakala makhona ithi ingoma ka147 lizwakela Israel
amajolo emhlabeni khona insizwa la ekuphakameni kwakuthiwa umajolo ukolide wasemchachazweni ekuyona yayumsinisi ekuphakameni akwakuyisilwane isina noma khafula mfowethu ngubani besinizwe lezulu ngapha ngithi kachilizo wayesinisa isikotshi kwakuSamuel ayisuka usinwa uthi makuthiwa kungena amampondo noZulu vele ubonta kuyafiwa namhlanje manje umajola ke mayesehamba ngangiqala ukubona umuntu ezulwini ngeinyawo uma sehamba emhlabeni esegulelele phansi usethi ke akubizwe zonke inkonzo seziyabizwa ke usethi ke nina ke izinkonzo niphethe induku yombhongoza induku ephukayo uthi nina manazatha niphethe induku yomsimbithi induku engaphuki wayesethi akukhala isigubhu kuthiwe izwi lezulu sasesisho saqam ungashaya isigubhu engathayela iyona yebo wavela wasuma jole engasakwazi ukuvuka wavela wagiya wathi nangu shembe ngihlangabeze efaka amadlokolo wathi ngiyahamba ocimela ohamba wayezulwini ngeinyawo ngiyengizwa ukuthi uElijah wathi inkosi ethandaza ngicela ukuthi unginyuse ngenqola omlilo wesaba ungena ethuneni kanti ungabosaba ungena ethuneni uyangena nje ulale futhi yithi esimbayo awena wena uyangena nje ulale phela manje loke uyasaba uthi ngicela inkosi ma ungithathe ngenqola omlilo yafika ke inqola yomlilo isimlandile wathi mefika phezulu kwathi hawa uze kabi lenyama yezono buyele emhlabeni kathi thuwa abantu lenyama buyela nje back wabuyela wahle sedumele kudaliwe ukuthi umuntu ahlale abuyele lave lakhona nami nje mase ngifile kolanda inkomo engango4 ngoba into yobifunwa ngoba engeve ngizophelezelwa inkomo kube kufuneka isikhumba engizosongwa ngaso uyabona inyama nje idliwa ogumede nomkhize nosibanibani ngoba inyama phela negama layo ushemba omunye umuntu wathi enye indoda ithi naye iyabona yomprofeti wayesethi befundiswa befundiswa uZakaria nene wathi befundisi nangu lo uthi umprofeti naye uyabona wayesethi hambani niye lapha kumakhosikazi nifike nimthengele ithumbu lele limnyama phela nesinkwe esimnyama nimosele lona ulambile bese niyakumnika ke mayeke walidla nje ithumbu yobathunyiwe ngoba ithumbu inyama amakhubalo into edliwa yithini esingathunyiwe le umuntu nje othunyiwe akayidli inyama ngaphakathi idliwa yithini esingathunyiwe ama inside part sasiwadla nomfundisi ukhanyile lapha ngadabuka umfundisi wahamba abona ngoba sithunyiwe wavele walidla wasobozela base beyomtshela ubaba bathi baba umprofeti usebuye wathi asimphinde asuthana phela ngiswa yathi inkosi ngishiya uthathunyiwe wayegqoka isigqoko esikhulu esingaka isiphuma ke inkosi yathi sabona mntanami wathi yebo nkosi uyasho waqala ukuthaya imidaba yinkosi wathi yebo nkosi wathi uqhamuka wathi ngiqhamukela isuthu la hayi baba bengizokubona nje wangabe sasho ukuthi uthunyiwe ngoba usedla ithumbu yini ke abantu benza izinto abangazazi munye umuntu owaziyo emhlabeni ushembe kuphela wazi la nasezulwini la siyakhona wawambo
yayibona ezayifakwa o-sister laba abasebenza ey'bhedlela kuthiwa igama zaqanjwa inyanga yezulu yathi ophanga umkhosi niyangizwa ngoba noma esibhedlela noma ephuma khona uvela ithi nje grr uyabo waphela yakuthungela inhloko lapha esibhedlela uvela ithi nje grr usister abuye ikhumula lungisa into inwele zakhe basefaka lezi zinto zakhona esibhedlela emsebenzini wayesethi kushembe lezi amagamazo ophanga umkhosi kusho inkosi yasezulwini nemgwaqo leya la ebuhleni ya ngangikhona iqamba khona eqanjwe ngobukhosi basemaqadini khona la ekhaya omunye uqanjwe ngumphathi esithe umfoka ngubani omunye uqanjwe ngomawa konkosi uma umangalo onkulu khona la eyiqamba yonke ngoba wayazi umnikazi wezinto zonke ukuthi kuzisikhathi la kuzofika khona belungu benze zonke izinto nohulumeni kuyobe sekubuza wathi ubani igama lalomgwaqo tholakala sibe sesisho hayi inkosi yathi usibani bani lo usibani bani lo usibani bani abanye abafana bankithi kachiliza abangamakhosi ngapha ngasekhaya kukhona ihlathi bathi hey leli hlathi manje lizungezwa abelungu bafuna ukulithatha manje asazi sokwenza njani ngithi mina nazi ngizokwenza njani bathi asazi ngithi mina linikeni ushembe ngoba ushembe uhulumeni make kwafika yena kuyoba idolobha ngelanga elilodwa bayobe sebeyisaba kabelungu base bethi ke bazongithinta ngizobe sengithinta ingquzumane mina uyobona indaba enkulu wena imoto iconvoy ibhekele kithi munye umuntu esingacasha ngaye emhlabeni ushembe kuphela eyintweni zonke ngisho uthandaza bothi shembe nqaba nami eyitheni zami ube udonga oluneyintambo zikagesi olihlabayo wesho uyakwazi kushembe ukwenza lo ukuthi izitha zakho zingakuboni kodwa ubukhona zidlule nje udlule zilele zophapha usudlulile hawu usedlulile usedlulile yini wenziwe inkosi yasekuphakameni umdali wezinto zonke ngiyabonga inkosi yamakhosi ngiyabonga somnganisi izongiphelona sengibuyisele esihlanu sasezulwini siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sekhulu neshumi 110 socela umshumayeli usibiso ohamba ukuba sihola ngaso sihlabelelo inkosi zimbusise inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele
Asibonge. Asibheke enkosini. uNkulunkulu wakhokho bethu baba sizozendlala phambi kobuso bakho singaboni. Siyona Nkosi insuku zonke sicela usithethelele amacala ethu. Usifundise futhi baba nathi ukuthethelelana sisodwa. Lapho baba singaboni ngasolinye usenze sihlale phansi sibonisane ngomoya wokukholwa. Usifundise baba nako ukukholwa. Usiphe Nkosi namandla okumnqoba uSathane. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti uShembe manje kuze kube phakade. Amen. Ngqongqoshe waxhasa ngokungabasheni amanejana abasendle nkulu masondeze noma engamela umbhekasha mathe baphela ubugagu bamagajana salibonga lilodwane lenkosi yamakhosi inhliziyo zaphuma ngemlomo kwabasenxiweni esilungulela abasikhiphele etsheni nomfanekiso kaBhombela ncwadi ezinde amahehebe zalotsha ubunwayinwayi zayiqonde kubameli iqonde emaphephandabeni babevimbela iqhude lenyanga yezulu bethi lingahabhula amaphiwo enhlangakazi nani makhosini ngamakhosi inhlezi ezeni nize nilibheke nilichobozele luthi ngumkhombandlela abamthandayo nabamzondayo umkhethwa ohambiswa ngentando kaMveli abaholi bekhetha ngentando eningi Xhovi sise sakashembekazi oshonapho namzukwane mina ekhomba amakhosi iqhotha namahlathesha nemgodi yokucasha igqibeka usovunywa selovunywe ngamakhosi ngiyasemaqadini ewahosiyana nokwanyuwo sathi kikili kungaphezi iqhutela sezulwini usibukule nengale kwemsamo izimbiza uzolukhwinca umfo kaMlabe ishaya iqhamfuza lapha emzimkhulu wakithi wayewateklezeka ngezinqe weswele nozomnyala isikhaba avuka phuthaza usiba lobelelangeni aqamuntu umntakaqekethile bantu ensemagcikeni nemisi yenkosi nalo phazana ningaluso ngobhande emtshele kani inhlangakazi akusobulemba kusosicabucabu mebuzo yoke isaba mathamba amhlophe yachotshoza amakhosi aqedela onkongoma ezihlalela endwedwe wabethana sokugcina isikhonkwana gobodisa amakhandi manje gunyaza ithulela inkosi yakithi ekuthuleni encamashele nakashela amampondo wasusa esangweni yaza wathela entabankulu babuka bakhanuka impindo onceda inkosi ivula ivala inkundla ngonyolo mwasho umtelebhelo ayikhipha amampondo ezomnyathelisa oceleni inselelo evuma kwashikisha futhi inxanxa bethi inkwahla bajokola abantu libabheka phezulu ukudla kwamehlo kuzidla kwishiya oyehle ngomphotho ndangemhlophe ehlele ehlathini ngaphesha kwenhlangakazi inhliziyo obunene engafani namuntu oyinhloko kayifana ezamfazi ngoba efuka emele nomkhize lo ihune engawulalelanga umlomo ongathithima ngoqoqela amakoyana esulugini Homjaphisa umqulathi ibhejilini ekhalo lokukhapha igazi umNazaretha Ntelezi umayigcele egogabakhinayo Sembisathe luqhuma zakhetha ukuyithulela zesabu kubangela inkosi umsindi iphumule lekhopho censenta abengcwele Othandesena ngahla komsebuhleni mxhumozela amafumuka amabili simence sithozele ngabalapana basendiya obulando obuthetho ubhekisisa umthetho obuvunana nehlonto obulangulango Kama ngaba ngashaya ingobolwana ncekeze shanga basendiya bakhangeza bachitha bakhangeza incapha bayishane ngodlungodlu ececela thakani kwigcobhoze sibeni ntungamlomo abagagula ngombhishophi bengakaze bambona umbhishophi egilimika umsindo ngozimaka bafundekela inkangala kaThixo ziphendula ihlanze ekhona lijongo samawulu umkhwase engqazi velo hle ngokukhalipha kawukhethi nazinto zakuphakulwa ngoba uphakelele nozolo lomculo weJudeni inyoni Vesut of Durban wesivili ashamanqaka amaphupho engqofe kwakude emuva kude phambili incwaba sengone werosicotho ziphahlwene zinyonzo ofuduko abanembuzo ngabaligugube njengeenkalankala bathi inhloyile kaGelegele uphetheni ngomlo phendulelo Ramlalo hlabe phansi ngobabela amadolo Kophethe likhulu ncombe yasezulwini njengobani bengalibala imthithimbi la uThixo selapho landelwa zizo zonke usine ngamaswa aqephuza yasinkungu zamkha zonke icukuthwane wayekhona umfundisi uZulu okhozi kangabe uthi iquthu ubuthonge halela umphehlo amagama achacha mbili bhekwa kafika ngeduma besaba ubuye wenza zanguza kwanzuza uthi esefika kayifikisana nemvula into obingasaziwe emdletsheni umphumuzo enhlebe ngomene esihlanono sibanga ilanga sibeze lisomiso umtuswa
lo tusena inkosi kwaMandlakazi isebhanga noma bingazi umthombo wemvula usekuphakameni hepho ehlala lasuma sengathi lasalela mkhongozelo imvula yenyembezi ngembenge ngasakhola namphefumulo kalelo ithambo vuselelo engcobo sakwasithola bisifecekile nsukumbili ongemuthi wayilona shabe kafuma izindaba njengezanusi zona ihlola imhlolo ngomvumo abazobhula ohlawula kamagxavu loxhathi isingane emathunjini olwandle sangoma sayithimi nezathimula imbudi inkosi ekhama indima qeda ifeza umhlengo othumela ingane amaduka ngegagasi ajika khwexe imkhona amahlengetho akhokhelwayo abukelwa sezulwini ehlalo wakubo umhlalo ezulwini sigiba nkezo sabacakuli bekukha bekubentendeni beqala sigiba nkezo kawubendwana ziceshana zamabandla ngoba uthatha ukuthela umthe enkomeni isiphiya phiya esiphosa kwamambo qhayisa samazenze ezethuka ezimako neziqa iphetha segcuma gcuma futhi zimbona sezine ehlamanxoko sotekweni omlaliso lazalo engula phambili ufa volfam ukwaguqisa amagama nxadukwana oshishisela bobo ngelambali ngeentathu thukuthele wathatha isihlangu wahloma umgobo waphikelele egumbini kuyothetha abangazele uThixo ethenga kafika egumbini wakhumbula ihawu uNkulunkulu wakhe ngasenqobeni ngoNkulunkulu wakhe ngasekuvikeleni ukuqa badela thandaza kwenzeke lokhulumelela ngalo mtshanto dakasala isigqomo esiphukeni ngesabi nakujuluka obesakho kumo egameni kwandisa amabhungane obesaphanisa egameni kwandisa asetshonela ngamabhungane afunela amaphansi ngoba igolide nesilver lasezulwini lehlele emhlabeni ndiyaza-ke ndiyazile usiyocacelwa ngasagqiqwa wathi sewona ubudotitshela soloma inhlama isigejana seyinkomo wekho nje hlangakazi zikubalwa ngeqele nangale kwesandla seyishaya utshanze zisaba amathotsi abanzi ngoba ufavalo ngeqebe kulidulile ihlabe lamaduni abafazi bephika icala kudela umfakho uzophephandaba wabona behle sibongohlezo sofisa singaboni yena athi wabona sitsheliswe ngoba besana xubana kabhiso othengo nehlazana lenkomo zawo amakhelwane ezaduba insindi khothe umona obhombela zaqoma ingoko namatafona kazikhetheni inkosi ehlale beyithentesa njengelanga betha likhanya njengokamayikisa njengenyanga betha ikhanya njengelanga ohle ngokudwebadweba bafunda babona abavuma bebukona thendela sezulwini benhliziyo zingamafenya zaphathisa bemuka empilo zinhliziyo zingamaqaqaso obhala incwadi ngenyanga nothi ngebuhleni kwakhuza umthetho lokawangcwele Nkosi yamakhosi Nkosi